Oboljenje vena donjih ekstremiteta je jedno od najčešćih oboljenja koje se sreće kod osoba u savremenoj populaciji i prema nekim zvaničnim statistikama negde oko 30 do 40% stanovništva ima bar neku promenu na venskom sistemu donjih ekstremiteta koje zahteva određenu intervenciju ili neki vid lečenja. U ranijem periodu venske hiruške intervencije dizajnirane su tako da su pacijenti minimum nekoliko dana bili na dijagnostikovanju i lečenju u bolnici. Dosta invazivna procedura koja se u prošlosti primjenjivala zahtevala je bolnički monitoring i lečenje, što je sve više poskupljivalo kako dijagnostiku, lečenje i postoperativni tok bolesnika, što je u velikoj meri uticalo i na donošenje odluke da li će neko da prihvati ovakav oblik lečenja ili ne. U današnje vreme lečenje proširenih vena donjih ekstremiteta je promenilo kompletno svoj dizajn i upotrebom laserske tehnologije potpuno je promenjena filozofija lečenja, dijagnostike, postoperativnog toka koji je sveden na apsolutni minimum i potpuni pun oporavak neposredno posle operacije. Laserske operacije na venama rade se tako što se laserski kateter uvodi preko određenih transdjusera u venski sistem obolelog krvnog suda, a zatim se emitovanjem laserskog zraka vrši uništavanje proširenog krvnog suda do njegovog potpunog uništenja sa minimalnom traumom, tako da je pacijent neposredno posle ove intervencije sposoban da na svojim nogama nastavi svoj život, hod i sve ostale druge aktivnosti i da njegov postoperativni tok ne zahteva nikakvo ozbiljnije lečenje niti bilo kakav drugi monitoring u bolničkim uslovima. Na taj način su smanjeni troškovi lečenja, pojednostavljena je operacija, a omogućen je pun maksimalni oporavak za znatno kraće vreme i sa znatno manjim posledicama u odnosu na klasičnu intervenciju. Ove, ali i slične vrste estetske hirurgije, pošto su zahvati na venama ne samo dizajnirani da preveniraju i da zaštite funkcionalnu ulogu krvnog suda i vaskularnog sistema, već i da u neku ruku poprave estetski dizajn donjih ekstremiteta, tako da je ovom tehnologijom omogućena jedna i druga stvar, znači i zadovoljenje i vraćanje potpune funkcionalnosti noge, a sa druge strane ispunjavanje potpunog estetskog izgleda noge koji je pre toga bio narušen patološkim stanjem. Što se tiče ukupnog rezultata, rezultati u svim svetskim analizama i studijama pokazali su znatno bolji kvalitet i znatno bolji rezultat u odnosu na klasične operacije, jer se laserskim operacijama pre svega čini minimalna trauma na organ koji se operiše, ne postoje nikakvi veliki ožiljci kao što je to bilo u ranijim tehnologijama, a sa druge strane funkcionalnost pacijenta je potpuno zbrinuta i omogućena na takvom nivou da nije potrebno nikakvo leženje u bolnici, niti na bilo koji način potrebno da pacijent bude pod nekim monitoringom ili da bude pod nekom observacijom u cilju sprečavanja potencijalnih komplikacija.